Zdravo svima, dobrodošli u novi video. Danas ćemo da pričamo o važnosti i kada treba da koristite perspektivu koja se zove žablja perspektiva. Ovo je jedna od najčešćih perspektiva koju možete da vidite u filmovima i koristi se dosta i u fotografiji. Ona ima određenu poruku koju prezentuje, zato odgledajte ovaj video do kraja da naučite sve o tome. Ajde da počnemo. Ovaj video spada u seriju nedeljnih foto izazova, što sam odlučio da ću ove godine da pravim na svom YouTube kanalu, gdje vi možete da glasate koja će tema da bude naredne nedelje. Onda ću ja da snimim kako pravim fotografije za tu temu i da vam nešto kažem što vi možete da naučite iz mog višegodišnjeg iskustva iz sveta fotografije, retuširanja, snimanja i editovanja videa. Kao što rekao, danas ćemo da pričamo o low angle perspective ili ti o žabljoj perspektivi. Sigurno u nekom od vaših omiljenih filmova ste imali priliku da vidite scenu kada dva lika razgovaraju i jedan je sniman iz žablje perspektive, odnosno malo niže pogledom na gore, a drugi je sniman iz suprotnog ugla, odnosno odozgo ka dole. Jedan od ovih je prezentovan kao moćna osoba, a druga osoba je osoba koja je nemoćna. Da li možete sami da skontate koja je osoba u pitanju samo gledajući ove dve perspektive? Naravno, osoba koju gledamo odozdo na gore treba da ima tu moć i to je ono što ova perspektiva treba da prezentuje. Naravno, vi ovo možete da učinite ne samo za portrete i ne samo za filmove, već ako hoćete, na primjer, neku zgradu ili neko drvo ili bilo šta drugo da prezentujete da deluje malo veće i malo masivnije i moćnije nego što jeste. Današnji video je zapravo remake jučerašnjeg, kada sam imao priliku ovde da napravim prelepe fotografije tokom zlatnog sata, ali nažalost nisam proverio da li je mikrofon bio priključen, što je uzrokovalo da moj jučerašnji ceo video zvuči očajno. Ako naravno želite da naučite o bitnosti mikrofona, imam jedan poseban video na mom YouTube kanalu, ili ako želite naravno da naučite još neke stvari u vezi fotografije ili možda kako treba da snimate što bolji video, onda razmislite o tome da me zapratite i da kliknete na zvonce kako ne biste propustili te buduće videe. Pošto je ova tema u skladu sa nedeljnim foto izazovom, ja ću vama sada da prezentujem par fotografija koje sam ja ovde napravio. Ono što vama može da, recimo, olakša pravljenje ovih fotografija jeste ako imate profesionalni fotoaparat koji ima rotirajući ekran. Ja trenutno kod sebe imam Canon M50 i sa njim je veoma lako da napravim fotografije iz ove perspektive. Dok recimo, ako koristim mobilni telefon ili možda GoPro, ja ne mogu da vidim svoj ekran, što znači da ja mogu da napravim jednu fotografiju i onda tek da vidim kada približim ekran ka sebi, ali na ovaj način, ako možda imate flip screen, imat ćete mnogo bolje i lakše mogućnosti da stvorite ovakve fotografije i naravno brže. A ako želite da naučite malo više recimo o Canonu M50 i o tome imam nekoliko videa na ovom kanalu, kao i o GoPro, i napravit ćemo istu novu seriju videa kako možete da se usavršite sa mobilnim telefonom. Ako recimo pravite fotografije iz žablje perspektive i želite na primjer da fotografišete pejzaže ili arhitekturu, onda to možete da prenaglasite koristivši širokougaone objektive. U ovom primjeru ovde možete vidjeti da sam koristio na mom mobilnom telefonu objektiv koji ima najšire vidno polje, odnosno wide angle objektiv, i zbog toga i njegove distorzije ova fotografija deluje mnogo veće i mnogo masivnije. Ali, kao što možete primetiti na ovom ovde primjeru koji je nastao sa GoPro akcijnom kamerom, on ima još šire vidno polje i još veću distorziju u odnosu na moj mobilni telefon, što znači da ovo izgleda još veće i još luđe. Ako je to recimo nešto što želite da postignete, onda koristite širokougaone objektive. Ako govorimo o portretima, perspektiva je mnogo bitna i naravno u kombinaciji sa određenim objektivima možete da postignete različite efekte, odnosno različite priče vašom fotografijom. Ako ste recimo model koji je visok 165 i vaš fotograf je 190 cm, ako on vas fotografiše iz nivoa visine svojih očiju, onda ćete vi na fotografiji da izgledate minijaturno. Kako vi možete da izbegnete taj efekt?
Pošto nemam niskog modela sada trenutno ovdje u prilici da vam napravim fotografije, onda ćemo da uzmemo ovu bocu i da ona posluži kao današnji model. Ako ja nju fotografišem sa moje visine, ona će da izgleda i još manje nego što jeste, ali ako ja čučnem, odnosno legnem dole skroz na pod, onda možemo da dobijemo ovu perspektivu. I kao što možete vidjeti, bokeh je ujedno i mnogo veći, što čini da vaš model ili predmet koji fotografišete bude u fokusu i jasno istaknuto. Ovo je mnogo dobra tehnika ako recimo želite da fotografišete vašu decu ili možda vašeg psa ili mačku. Nadam se da će ovaj video da vas inspiriše i pokrene da narednih dana stvarate neke nove fotografije iz žablje perspektive i da se na taj način pridružite foto izazovu. Možete glasati na mom kanalu koja će tema da bude naredne nedelje, tako što skoknete na Community tab i kliknete na jednu od 4 ponuđene teme. Zapratite me na Instagramu gdje me možete tagovati, odnosno označiti i na feedu i na Instagram storiju kako bih video vaše fotografije i napišite John Wulfric Photo Challenge kako bi i drugi ljudi mogli da dođu do vašeg profila i da vide vaše radove. Nemojte zaboraviti da vaš profil bude public. Napišite mi neko pitanje ili predlog za neki budući video dole u komentaru i lajkujte ovaj video jer na taj način pomažete ovom kanalu da raste. Zapratite me ako već niste i kliknite zvonce kako ne biste propustili buduće videe i bacite pogled na ovaj video ovdje gore da vidite celu playlistu sa ovih nedeljnih foto izazova ili na ovaj video ovdje dole ako želite da naučite još nešto u vezi fotografije. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada stay sharp and stay focused. Paka.